General Management program Mokrogovske škole menadžmenta okuplja rukovodioci iz najboljih srpskih i inostranih kompanija koje posluju na tržištu Srbije, omogućava im da razumeju koliko je važna multidisciplinarnost svakog od njih, da shvate koliko je važno dobro upravljati ljudima, upravljati procesima i na taj način doprineti mnogo boljem ostvarenju poslovnih rezultata samih kompanija. General Management program 2016. godine okupio je studente iz najboljih srpskih inostranih kompanija: Telekom Srbija, Air Srbija, Metalac, Lili, Aksa, Keprom, Frikom, Karmeus. Sve su to kompanije koje su razumele koliko je važno da njihovi ljudi budu obrazovani, da budu stavljeni u grupu gde će moći da razmene iskustva sa kolegama iz drugih kompanija, iz drugih okruženja, iz drugih industrija i na taj način tom razmenom iskustava doprinesu što boljem razmišljanju i što boljem donošenju odluka sutradan u svojim kompanijama.